Fuonyo muyeme wako bet muchungwa petwere luwa ka nying ni Sandano Felix Altoro the second. Amioro foyo Luo TV madano madora ye te akwa Wilfred. Ntua wano bedo ka neno Juma Paul ma bedo ka time kar mo karangech. Amiota wachu ni ndutua ene pogien mo surprising an eto gien ma surprising an ena ye kiet ma jowa ma watiket gi opposition kubedo ka ter ka Jimmy ma megi kere nutua kong dano mioro niang tien koba ngomo weko in a malo mitamo ne ni chung pigien ma ine neno tika dio luak ma megi wek ine a male chung pigien ma tika dio luak no kong ine niang purpose ma megi ilobo kany dana chel mati ilobo kany tiki tien loka ngomo weko ene tiki ilobo kany in dana chel pero mo bedo Jimmy Weng ka itamo ni itwero bedo Jimmy Weng chikaru kene gigo kuoni kamo maraja teta mai itiu ma megi bedo ka paro showa ne mai bedo ka baro ne gen mala chwech po mine ye mot an before political parties mogo egini unu dong ana tiye kiet me konyo luak dong ka kama ana bedo ka konyo luak o bedo ka kama joma te mirgi neno chalo ana ti opposition ma megi shiu weka chako niang ni tien gin ma okaro ini lobo karu kene poko ien ki dano mo kene ma ki maro ji marach kar mo kene poko ien ki dano unyo ribu ien ki dano bena ma ki maro ji mabecho dong machalo dana chel maneno ni achuli guno ngola ti ana mioro wajo ni achuli ni wabedo ma yet babit wabedo ma wang watolo kare me Jimmy Weng tie ento kapo wayero ye tuko en mo wange en matika biro eni en nungwa tika chere final jomo kene mago loke an pameta lok komgi pien jomo kene gi tigi la marach tua la eni po bedo gir me tuko eni winyu dana wajo ni pe yet meni wa wor ki meni ni Bible tika loko tian lok matieto dida ento kai neno ini kalu lok eno me Bible chikaru kene ya gikine pibi bedo mabe yung botien en dano bedo ka penyu wigi ni ngo weko ngari time go man no geno motie marach ki yungang udi chunyu uben ma chunyu tek wan fut batie Lunga kanying ni Sandano Felix Altoro the second.